dan, moje ime je Mihael Čudak i danas ću vam pokazati kako poniziti svoje neprijatelje. Znači, trebat ćete jedan luk i jako puno strijela. Koliko puno strijela pitate? Isto koliko ja imam prištića. Znači, beskonačno. Trebat ćete isto tako slike vaših neprijatelja. Usput, ako ste jedan od mojih neprijatelja koji ću danas pokazati u videu, komentirajte najbolji rus koji možete smisliti o meni. Ja sam stvarno namignuo sa svojim naočalama. Ja ne znam šta radim sa svojim životom. Prvi na redu je Luka Pintar. Pitate se, zašto slika njegovih leđa? Pa zato što on isto tako u stvarnosti svima okreće leđa. Oh yeah! Drugi na redu je Luka Hutiček ili vam Huti. A pitate se, zašto slika njegov YouTube profil nekog bivšeg? Zato što na njemu je Agario, a to je jedina igrica koju on zapravo zna igrati. Why are we still here? Just to suffer. Sljedeći na redu je Ivan Prpić ili vam Prpa. Pitate se zašto slika njegovog kanala? Zato što je jadan koji njegov kanal. Pa zapravo njegov kanal je 10 puta bolji od mene i ja ne znam šta ja radim sa životom. Molim vas, spasite me. Ode strijela. Sljedeći na listi su moji rođaci. Naši. Sljedeći na listi su moji rođaci. Neću mi reći njena, zato što bi se jedan od njih jako uvrijedio i tražio bi me da skinem video. Ali vidite, ovo je ista slika njih kao u stvarnosti. Nacionalno gađanje majmuna. Zadnja lista je Marin Brkić i on je... Pa zapravo toliko je ružan da nema šta reći o njemu. Dovoljno dobro. Vidite, ovi su sad svi pripijeni na jednom strijelu. Nadam se da ćete vi isto moći osramotiti svoje neprijatelje tako što im ovo radite. I vidimo se u idućem videu. Goodbye.